Čite sam ja jedna znala šta govorim, rekla sam mu makni se, ti si. Najboljom glumicom kazališnog festivala Gavela i Europlakat Fair proglašena je Vlasta Knezović. Još koju pogledu i uvredu još veću zavrijedio sam sam! Najbolji glumac festivala postao je Ozren Grabarić. Tako je odlučio sedmeročlani žiri, sastavljen od vjernih posjetitelja kazališta Gavela. Vlasta Knezović nagrađena je za ulogu Strine u predstavi Nosi nas rijeka Elvisa Bošnjaka u režiji Krešimira Dolenčića. Ova Strina je zapravo na neki način bliska mojoj duši, ali nije mom temperamentu. Ja sam više, bi rekla, Marija Terezija, ja sam više neka građanka ili carica ili neka vladarica. Ozren Grabarić nagradu je dobio za ulogu Tartifa u predstavi Molijerova Tartifa u režiji talijanskog redatelja Marka Šakaluge, te za ulogu Olivera Urbana u predstavi Leda Miroslava Krleže i u režiji Borisa Svrtana. Pokazujemo vještinu i onda pokazujemo to da je publika itekako imala razlog platiti kartu, doći i vidjeti tu vještinu. Nakon dodjele nagrada najboljoj glumici i najboljem glumcu na završnoj večeri tradicionalnog kazališnog festivala prikazana je predstava Saljivanjske noći Viljama Šekspira, redatelja Aleksandra Popovskog.